aye nafurahia baraka zote za ulimwengu wa roho, baraka hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Ibi bintu jewe uko aba bana barananiye none ndi mukwirirwa mu mahombi ndasaba Imana ati Imana none uzabakubita inkuba bapfe aho gupfa kuri hakimbwa abana bari mu kunywa urumogi bakaza barumwera mu nzu noneho n'amayoga. Aya naje ku musozi naje akayikana noneho inda nsigaye ngira habe n'abaforoderi. Noneho naje ku musozi ndasenga impamo ya Mungu igipepo kiri muri iriya nzu kiravamo kiraridoka mu izina rya Yesu. Ngiye gupfukama aha hantu nsenge n'inginga Imana nibwira ati tibari abana nimba ari kuriya bameze ahubwo bopfa nkababura. Za ulimwengu wa roho, baraka hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Gitare c'amahanga urakomeye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uwiteka Mana, ziriya bumbafu zibiri wampaye ari bo bana ntunze, aho kuguma kubabona mu maso kuriya amenyo yaraboze kubera itabi n'urumogi, ndavuze ngo bahitane. Ningeneye kubabona mu maso yanje bameze kuriya bari mu kwiyahuza akanyanga k'abasazi. Ndakubwiye ngo Mana ubice, kuko sinobana n'abantu bafite amapepo bameze kuriya. Nimba uri Imana izayumva, nimba uri Imana izisubiza, bari abantu uzabakureho ijosi. Nanone mbabone ari intombe, kuko siniteze ko baba bazima, nabonye barasaze burundu. None Mana ari amapepo wampaye ziriya mbesire ziriya bumbafu, n'izina ryawe ndagusavye uri Imana izayumva kandi ikanasubiza. Nukubabona bagenda naho hari imbuga ziri aho ngaho zegetse aho ngaho, ndagusavye nizeye ni mu izina ryawe, amen. Yo nigga, shut up man. Kumva ariko Salama pe. Mano gikuye he? iki ariko yara kuri duze wa kimeze fresh pe. Kwa New York. Niyo gafite agasigara kameze neza kabisa. Isi yashize. Mwaka mbere kabisa. No mzee naza aratwica no kuri Imana muri inzu yiwe kambura mama wambura oya ariko ntacyo tugira kabisa. Mujya muze niga emera ko ushimwe Imana wabicubahiro ko dutera urusaku mze niko yeme bana we nukwinjira ndano kuraganya kabisa nta naho we mzee kula dole kula tomu musingi we ninju tutango ningi dole yewe mwana tampai kadato tuguye hose mva mzee bwe niyo tampai kadato nukuvuga ko amasengesho mvuye gusenga bayimva gusa ivyo ni biki mwamu mwayimva tampai kadato ivyo ni biki mwazana mzee wetu umenye ukava zagwitu Mana yo mw'ijuru mfasha undenganure Mana uru rubanza abana wambaye reka urusaku wakerekana kabisa soma muze soma uko ndi muzanyisha nimba utakamwa uko ndi muzanyisha na ariko urumva mpavuga nimba utakamwa navuze ngo turumbuke ugeza ukuni fatumwe woko ukuntiwe wisikidosha reka nyawe ukumwaga no kwisengesha hapo ijambo ry'Imana icyo rivuga wa mwana yambaye ugeza ukimana riravuga ngo noneho nimba
abana bari muri ino nzu cyangwa bagiye kunywa inzoga usanga ikirenge noneho ko kavuye kabaye kenshi cyangwa noneho basinze babaye ibyatsi karere ubari abana bagezaho kunkubita isi yashize abana bagezaho kunkubita urusha ni iki cyabaye aya abana bawe barankubise basanze babanywa amatabi n'inzoga ngira ngo ndababwira bankubita urusha birukire hano kugira amakuru neza ankubise ninde ukukubise ninde aya abana bawe nize gutya mama uza kunywa amatabi n'amayoga barankubita niko kagaragaza umusaza yarahanze niko kwakuriye basinze bamwe ibimogi ihangane twabyaye nabi ntakuga tuzagira none nuko ubyihangane ibiceceka atabwira gusanga uharira biteye isoni uvuga amabana twabyaye baratunaniye bigeze hariya ntakundi ihangane reka nceceke ugari wabimbwiye kare ceceka n'ukuri ko bangariye babana bangariye bagiye guhindura amahuso baje gukina bagore baburiwe kuri ibi ndabizi nzabo baje gukina nabo basi musare abana bazogicira umugabo mana nako nzongera gute kibonye ico hari ceceka ntakundi ihangane